Spoštovani gospe in gospodje, veseli me, da smo se danes skupaj zbrali na odprtju razstave, ki jo je Evropska univerzitetna športna zveza EUSA v letu 2014 predstavila prvič. Gentili signori e signori, benvenuto all'apertura della mostra dell'Associazione Sportiva Universitaria Europea sullo sport universitario nel 2014. Dear ladies and gentlemen, let me welcome you at the opening of the University Sport Exhibition. This exhibition has been launched last year by the European University Sport Association and gives an overview of the development of university sport in Europe. Potujoča razstava o Evropskem univerzitetnem športu je projekt, ki ga podpira tudi Mednarodna univerzitetna športna zveza, FISU. Obiskovalcem pa nudi vpogled v razvoj univerzitetnega športa s posebnim poudarkom na evropskem kontekstu. Razstava sestavlja 6 panojev, ki predstavljajo in informirajo o temeljih Evropskega univerzitetnega športa, EUSA, Evropska univerzitetna prvenstva, Evropske univerzitetne igre, izobraževanje družbene odgovornosti in partnerstva ter najboljši tekmovalci. Potujoča razstava bo predstavljena na številnih univerzah in univerzitetnih športnih dogodkih po Evropi. Prva otvoritev razstave se je odvila na Evropskih univerzitetnih igrah julija lani v Rotterdamu, gostila pa jo je Univerza Erasmus Rotterdam. Naslednja gostiteljica je nato novembra in decembra postala Univerza v Ljubljani, sedaj pa je razstava preselila se v Koper na Univerzo na Primorskem, ki v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Primorske in Slovensko univerzitetno športno zvezo ob podpori mestne občine Koper letošnje poletje gosti in organizira 13. Evropsko univerzitetno košarkarsko prvenstvo. V veliko veselje nam je, da lahko med nami pozdravim tudi gostitelja razstave in enega od partnerjev prvenstva, rektorja Univerze na Primorskem, dr. Dragana Marušiča, predsednika Evropske univerzitetne športne zveze, gospoda Adama Ročeka, podžupana mestne občine Koper, gospoda Petra Golčiča in predsednika študentske organizacije Slovenije Žiga Šmit. It is my pleasure to greet today our exhibition host and one of the championship partners, rector of the University of Primorska Dragan Marušič, the president of EUSA Adam Roček, the municipality of Koper deputy mayor Petar Golčič and the president of the Slovenian Student Union Žiga Šmit. Besedo sedaj predajam gostitelju, rektorju Univerze na Primorskem, dr. Draganu Marušiču. Prosim. Vsem lep pozdrav v imenu vodstva Univerze na Primorskem in sploh Univerze na Primorskem. Mi smo zelo veseli, da je ta razstava prišla do nas, da bo tukaj vsem nam in vam, se pravi učiteljem, študentom, administrativnim delavcem, prebivalcem Kopra na voljo in da nas bomo to lahko razumeli kot uvod v tisto, kar nas čaka v naslednjih mesecih, se pravi predvsem v mesecu juniju, ko bomo tukaj gostili, kot je bilo že povedano, 13. če sem prav slišal, po vrsti Evropsko prvenstvo študentsko v košarki. Uživajte v tej razstavi in pa predvsem pa veliko športnih užitkov. My pleasure to welcome you on behalf of the current administration of this university. We are very happy that this exhibition has come to Koper, so we can all enjoy it. Professors, researchers, students and administration workers, as well as citizens of the municipality of Koper. We can view this as a first step towards what is ahead of us in June, when we are going to host the 13th European Basketball Championship, University Basketball Championship. Enjoy the exhibition and whatever else comes to mind. Thanks. Ob priložnosti, ko je med nami tudi predsednik Evropske univerzitetne športne zveze EUSA,
Prosim, da nam besedo ali dve nameni tudi Adam Roček. Please. Good afternoon, Mr. Rector. First of all, I would like to thank you for inviting our exhibition to the Rectorate of the University of Primorska. But at the same time, I should say that I would like to thank not only for inviting expedition, but that supports the university sport by the University of Primorska for the last more than a decade. As you know, EUSA was first our General Assembly. We started operation our organization in 1999, and the University of Primorska, I think officially was this launch in 2003, and even just before the first event of EUSA was organized here by the University of Primorska, which was maybe at the moment not yet university but the high school. So that means how strong relations are between our organization and between the University of Primorska. I hope that during this period, when was the last 10 years, our organization was growing, became a little bit more important than in the past for the University Sports Society in Europe, and University of Primorska at that time became the most important, one of the most important higher education institution in Slovenia, having a very great impact of the development also of the regional. Watching and the mayor, who most probably can just confirm what I said at the moment. And this also, this year we will have our, again, basketball championships. I believe it will be successful championships. I believe these championships will leave the unforgettable memory for the participant, and also these championships could be a tool which will help you to build the local community with the cooperation with the mayor and the student sports and the students' organization of Slovenia. So once again, thanks to Mr. Rector, and I believe EUSA and university will become a friend forever. Thank you. Thank you, Mr. Roček. Še enkrat hvala vsem prisotnim. Ob zaključku otvoritve se želim dodatno zahvaliti podpori Mestne občine Koper in Univerze na Primorskem ter vas povabiti na 13. Evropsko univerzitetno košarkarsko prvenstvo, ki bo v Kopru poteklo med 20. in 27. junijem. Sedaj pa vse skupaj vabim, da se sprehodimo po razstavi in se podružimo ob današnji otvoritvi razstave. Hvala vsem. Thank you.